okuno kuhepo shiwana shawarisiwa ndino ndi muli kuno mutengwa twalimbara eteka suto amu muongozo mbuze pomuralimbi Ombalu TV mondando yokukondonona nokuwangu kushuo vingi Ombalu TV yahakainine kuno mutengwa etumbwa bimungunda gwaro omunane hongora ombanga nji Standard Bank ehungire tu kuno mutengwa mungunda Ombalu TV yari mei wangu kushuwa kukusha peno upupumpute kipi komuhoko okunguzo shimariwa shisita shimindio muhoko kokutako oshino shina hepero shimna ombanga kapita polume yaro imaru vititi no matha chinene ya mena uyatara oshimariwa okutirwamo oshina shimo imara atara shondwa lo onda matoshingire ushobo odo reparations uyu imara ndio vithukienda vikaunguru vinao rivi uya manombi pena imbi mavithuka unguru vinambio kupuna nokuyarurapo nachimashitiliwa kushaji ovine ihe matutho kutarambo kushaji shimara rumwe shimashikeya mashikateapi imara mbimbia hingirirwe poruvendo yaro imarwa baraka na yaro imara mtengu no matha gahino rumwe yaruruka po mabiruka rumo kaenda ko mulungu posia obinashimu nambio na wina mabie no kungulisiwa kukuto okupaha okutwapo ovinenge bimabika thathanekwa ayo shimu na rumwe mabika ulilo lombanga nukwambo inashivambio noho kavina mena kushanje katiti pakaro shimariva rumwe mashitho kutiwa no vikwarule no vikwae ayo no kuthathanekwa ambikumelo kushokuthathaneka awe shimu no lombanga wina bikulo ngatusheru modo financial institutions njihero necessarily a banking institution jima yeno kutilo shimariva jima maisheverwa nokutarewa no kwamba shimariva jima yungwiza omwana olive ulishi muno uinenda thanangona olombanga shivano shimave utudheuta osho vithathanekero yolombanga vikari yolombanga ngatusheru mwe utira shimuno micro loan institution po ya utosho osho ngamwa bihembe inambio na kwamba no ruveve aienda itumbo kienda iweli wanga ndaikalilo mbanga ya pokia mega mbra ushambio mapia rumwe mina ya mbahiro cha pepo chimara anu chimara chondo rumwe nehimu yo chimariva kuja shabupi mapia rumwe ashuto kiarisa ushangahi no peno omwana okuta ndo avo omwana okutombanga no uhepa oshimaria chimachitwapo yengo mutengo oshingi sharwe ombanga shimoshiwane imwe yolongeshefa podo sector dehepa unongo kambo wavandulirika unongo modo systems and all technology mena kusha mekambaro shaka pino o sector arwe omundu pese kama aipo kama hina kukakurama andereko lo nomora arisura kushavi oshimara sheshite ipi kwamba nano shimari vasho ashimupe okungulitha lo pin codes anovikwae omuntu ngomungunda wina mamuniko kusha oshiwana shihepo ngamburu onyingi move towalu mwango kutombanga okuyakurwa nongambuliro nyingi move amano ngambuliro njo idhamo bino vingi no idhamo ongambuliro mwandu beri kongotre ya injo mbanga njo ongambuliro mo nongo wao ongambuliro mo kusha shiri veno olondero loku kaenditho shina chiko mulungu mena kusho mundu ngamwa uhe utoro shimarive kutfamo oshimariva sheungulire wali posha ungulira no matha ekusha chitiro shimariva shi amishimehepa ngamwe vandu meyango ke kunano shimariva sho usha oshinacho shino shina hepero nuno matha shinene omuntu ngamungunda wina mamuniko kusha olombanga nderibehi othengi okienina postia oloveta dhetu porumwe ondehe yari pondondo yokuenenitha kusha wanda eheveni nokuyanjirwa kumuno olombatiro ndukulolo products da hitathana no uhepe wo vandu vetu avehepovi mutu cho wepuliro ndito kupurwa ndo nundo ambara epuliro ndito kupahewa mena kusha china chibago no kuhingira kusha shimwango
okutongeshefa rumwe omtiti po ongeshefa njiriko uhike komahio tukondwa tokolombanda po ongeshefa ndjima yenguramo shina sholive uluta ushavi hapo oviyanjewa noviungulithiwa vyolombanga ndelipo dhahitathana novina vihimbi poovi inde epulilo ndo ndithu okupulwa ndo oshina shalo shishavale oyo kutya ovikando shivakailile oudheu wolombanga oudheu rumwe woloveta ndelipo twakaa Congo tunavyo sho Namibia ponjo Southern Africa ambala ili Congo twe East Africa ambala vakaenda komulungu okutwapo vina mbitwatwe kutya vivene okuvatela olongeshefa olomtiti novandu ulili mbehena winima kuyalitha po okuyanja.